السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم قلتن هردفتو خيّ نجاع في فيك أبدني أنيس الحمد لله. أرى فيديو أداتني نسمي في مالي في جمتشونتي يا جمتشوتي سوانا فكاتو في أكسمتي قد خيس قد خيسن جيواني يادف فيديو تنان في جتشولا مالي في نيجاتيف إنرجي اللي اسمي نكو خمبر باتشسني أسمته هجرو جرو namni an irraa haasa'uuf dhufe takkaa'u waan bareedaa qofa sheer isinii godhu osoo hin ta'in waan an irra jirullee waan sheer isin godhe humaan qabu je'eetiin yaada. Akkasii har'a wanni isinii dhufeef seenaa abbaa kiyyaa rabbi rahmata haa godhuuf Sheekh Muktaar Abdallaa warri hin beekne asirra isiniin kaayaa, warri beektanis beekuun ooltanii. Guyyaa 15 gahee karaa akhiraa kutee jira. Akkasigaa isinis rahmata akka irratti naaf buusaniin isin gaafadha. Rabbi rahmata haa godhuufi akkasumatti xiqqollee tahuu seenaa isaa asirratti haasa'uuf hin dhufe. Akkasumatti seenaan isaa guddoodha. Seenaa isaa guddoo sana osoo hin tahin haga xiqqallee maaliif hin taane asiin asirratti ibsuuf hin dhufe jechuudha. Sheekh Muktaar Abdallaa jechuun xiqqeenyaan nama biyyarraa bahee Saudi Arabiyaa dhufee jechuudha. Akkasiin magaalaa Makkaa ثانوي متوسطة في ثانوي مكتي براتي متوسطة يجون كفلي تربرا إيجالي هاجا كفلي خد لما مكتي براتي جتشولا أسو مكة برتا جرو أتشرا جامعان منحان دفتي في خر مدينة دا ديمي كستي قراتي إساتا يونيفرسيتي دا مدينة المنورة جاني أتشتي graduate قولي تكاوى تشتي فيت دكتوراه لأن مرقمي دكتوراه كلية الحديث خيستي أكا بيتي سيورفني عالمتوني هدو جرا بس قروخ بابا قهون جرو يعني علمي إساء هالا علمي قدو لا علم الحديث الرا دكتوران مرقمي جتشو لا أكا ستي خرا رياض دبرو لأن هاقتك رياض مقالة رياض جامتو تاني سنبودا رب رحمتها قولوا في خرابية وهي في كيزي وهي تفدي بياني اتشمان اتشيها فني خراس اودي اسديب اودي دمال جان اني دينين بيخيسة فجأة جاني خلاص اكستي بادية جنان بادية ويلي وسنتهين بادية حالم بادية تاتي اتشي دي بياني اتشتي ليفما بادية ديبياني أتشين علمي ربي ففجأة سودف بادية قلني جتشو بادياتك أمس دي كنك بتني مسجد دابني مدرسة دابني درسة ولك أبني دين كراسي سني خلاص دين ففجأة سني أكسي مقالة سني مقالة برا تجيرتني أسوجا أنو أما مقالة بربرتي لا ما تاخد شن أول ما تاخد إجهات هون أولو أجانا مقالة بربرتي لا قبة بربرتي جتشون متشارة في قلم سجدو لا مقالة بلبليتي أنتي تقول إشيني بادية جتشو لا بادية لو أكسي أتشي قبتني أما تاخد إجهات خنا أتشتي درسا ولك أبسي سني درسا ولك أبني قراسي سن درسان غوغردونيس دفتي رق قراتي مقالة بررة مقالة بربلريتي تنا خيسة دوران قراني توراني أتشتي شيخة إساني أخاخية خرا أماتيان أخاخية نافتها شيني إسان قراسي سيجتشودا دتشي قدو تكوك في دفخن شيني سن رب رحمتها قولوا في شيء مقا إساني اللي أكا غاري تنبيخو رب رحمتها قولوا في akkasitti
dachiisan gabareen adda qooddattee itti qotataa katurte baaban amata 16 dura gaafa achi galee dachiisan mangistii wajji dhaabbatee wal maggatanii jaani yani wal takaraakkaranii akkasii dachiisan akka deebituuf godhee jechuudha. Deebisee dachiisan irratti masjidaa fi madrasaa dhaabee haareetti darasaa naqee dachiisan darasaa irra deebisee darasaa qaraasisa. Akkasumatti darasaan gugurdoonis biyya birarraa dhuftee itti qara'uu turte akkas osoo ja'uu warri biyyaatis hedduu jeequu ture waliin dhaabbatee fi akkasumatti diddii isaa ta'e jidduu maaliif dachiileen irraa guuramte warra biyyarraa himiti akkasii gaa'ee akkas osoo ja'uu jihaada ajaa'ibaa keessa ture. Takkaa amata afur geenya eega abii qabateemi amas sadii moo amata afran tana takkaa kan hidhamin guyyuu hidhamaatuma oolaa manni isaa hidhaa ture. Maaliif warra diddii isaati jira warra mawlidaa ja'aniini akkas ja'aniini sahaanii hedduu beeku. Gizee isaan asiin xiqqoo darasaa walitti qabatan asiin hidhaa naqanii yeroo amata taa'ee fi yeroo baatii 9 taa'ee fi yeroo baatii meeqa taa'ee bahu jidduu takkaa hidharraa osoo addan fagaatiin akkasumatti jihaada ajaa'ibaa keessa ture. Gizee nuti baaba kara magaalaa galii waan feeten sibira dhaabbannaa waan feeten sibira jirra jiruun la an jannata rabbiitiin barbaada nuun ja'uu ture. Ani duniyaa miti naan ja'a an jannata rabbiitiin barbaada. Amata dabre suuraalee teenya asirran isinii kaaya amata dabre obboleettiin tiyya rabbi rahmata haa godhuuf xiqqoon teenya duute akkasii taaziyaa isirratti wal arkine. San duras baatii 3 duraan osoo duutiin tahin baatii 3 duraan wajji turre hedduu kadhannee dadhabnan. Magaalatti as deebi'i baabaa as jiraadhu asittis qaraatiin ni tahaa intarneetii nama hunda gaha bikka hunda gaha jennee gizee kadhannu maal nuun jaani beeytanii. Darastoonni kiyya asin jiranii bakka darastoonni tiyye hin jirre hin taa'u. Viidiyoon ilmaa sajjaleen qabaa asirratti isiniin garsiisa. Rabbi rahmata haa godhuu fi أنا ودو جنني أسيم بهل كميتين أسيم جلبو درسام بيجتنا درسام بيجتنا حبالا ما سأل بابا جتشون وريجما قدا خفلي نما دنيا غرغرتين آخرة بتتجج جرورتي سرر هنتاو فراش رنتاو دتشي غوغا سلينا دتشي غوغا رملين تاو دتشي غوغو يدو ملي فراش رتائهم بيخو بكا درسان إسا تيسو تائي كراس إسا جتشودا منا خينيا جيزي خرا أداما منا أماتيا في الليل تكا إسا فراش رتاؤن أركيني فراش يوقفني فراش راقبوئي دتشي رتاء لا بكا تنانا تهجي جتشود أكيتي دنيا رتي أفعاق بأركتني مهالي خون هندينو جنة أركتشو جتشود أفخنا هندا دلقاتو ري namni yoo dhufe hoo khidmaa nama isarra guddaa qofa osoo hin tahin nama hunda dhaabbatee khaddamaa takkaa osoo nama hin khaddamin hunoo darastoonni isaatis ni haasawanii nama gizee achii dhufe ol ka'aa fi bakka isaan qabsiisee san booda inni taa'aa kabajma namaaf qabu an nama akka abbaa kiyyaan argine rabbi rahmata haa godhuufi seenaa isaa guddaa haasawuu dadhabulleen haga xiqqaa isinii himee jechuudha. Viidiyoo takkaan asirrattis ni arkitanii asirratti isiniif hin buusaa yoo rabbi she'ee wannin isin gaafadhu rabbi rahmata haa godhuuf jaadha rahmata irratti naa buusaadha. Warri
subhaanallah guyyaa du'e ja'an guyyaa guutuu qaraasisaa oolee darasaadhaan itti fufa edaan inni beekee jira na fakkaata itti fufa hin dhaabina qara'a ja'anii nashaata guddaa qaba ja'an ni ajaa'iban isaanuu nashaatni guyyaa san ture nashaata ajaa'ibaatii ja'anii akkasitti darasaa qaraasisee masjiidatti maqribaa fi ishaa'ii salaachisee mana isa galee manatti hiraata nyaatee nagayaan taa'ee osuma katabbii isaa kitaaba baasaa jira kitaaba hedduu qabanii osuma malzamaa isaanirra katabu jiranuu subhaanallah dadhabanii ciisan warri isaanii naan jette akkasii ciisanii subhaanallah osoo sa'aata kan guutiin qofaadhaan gizee lama qofa'anii achumaan shahadaa of keessa laphee qabatanii ja'an shahadaa of keessa qabatanii hasaasaa ja'anii shahadaa akkasii miila warra isaanirra jiganii itti saamaadhaan ja'an ijas namni walitti qabeef hin jiru ija cufatanii afaanis cufaadha ciisan hadhaa sakaraataa yaani irran turre ja'an jechuun kiyya sakaraanni itti osoo hin jabeessin akkasitti karaa rabbii deebi'anii akkasii ga'anillee janaazaa isaa dhaqqabachuu hin dandeenye guyyaa san xayyaaran dhabee guyyaa sadaffaatiin gahee jechuudha garuu gizeen achi dhaqee waan namni haasa'uu fi qabrii isaatis arkee namas waan ja'u arke wallaahi yaani ta'isaaf boonyu osoo hin ta'in ta'uufii boonyu nuti maal dalaganne jennee yaannee ka'uufii boonyu jechuudha garuu firaaqni haalan saabiidha adda bahuun haalan saabiidha amata dabree arkeetiin hin tureessinii jee isa biraa akkan sossoonatti hin dhiisu ture edaan inni beeka edaan isaan beekanii jiran gana akka waliin arkine natti marameen natti boo'ee anillee na boochisee jechuudha rabbi rahmata haa godhuufi rabbi jannataan haa qananiisu